unasikianga Sunday ga Kenya litokea JCM. Munapenda JCM hivi. Amen. Ningetaka tukalipisa kanisa letu la online. Wanaotutazama wakiwa Facebook, YouTube, inua tu mikono yako tuwapigie makofi mazuri. Tu appreciate kwa njia makofi mazuri. Katika jina la Yesu. Ndani ya JCM we have Bishop Ben Kamauga Thongo. Mwambie jirani yako hujasikia mzuri. Mwambie hujasikia mzuri. Mwambie hujasikia mzuri. Mwambie ndani ya JCM we have Bishop wetu Bishop Ben Gathongo. We have Reverend Joy makofi kwake. We have Pastor Frank makofi kwake. We have Evangelist Gatudu makofi kwake. Alafu tuko na wewe. Ambia jirani yako tuko, mimi niko. So ambia jirani yako mimi niko. So ambia jirani yako nataka unipigie makofi mazuri. Alafu umwangalie umwambie ninakupenda. Mwambie mzuri, mwambie nakupenda. Mwendo wa Ngai manegwendete. No muthi tondu wasara ni rahotirwo ira. Tukumerio tene nikukugorera form. Mwambie utamtolea form. Alafu upige tena jirani yako makofi mazuri. Amen. Kanisa letu la online tunawapenda sana. Walio JCM TV nyumbani, walio tutazama wakiwa Facebook, YouTube, wote tunawapenda. Mungu awabariki. Basi nafasi hii niitoe kwa watoto wetu ili waweze kuja kuombewa. Na usiketi, mzazi usiketi chini, watoto wetu wakuje hili hapa ili tuweze kuwaombea katika jina la Yesu. Kwa hivyo Evangelist Gatudhu, kibia hapa uombee watoto wetu, alafu tuendelee na ibada katika jina. Sisi tupigie Evangelist wetu makofi mazuri. Katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, we honor you this time. We glorify you because you are God in our lives. In the name of Jesus. We commit our children before your able hearts, oh God. For your Bible says that children are gifts from you. In the name of Jesus. Nitukwenda kugutea muno ona tukwambararie. Niwe utuhete ciana ici na undu wa kwenda gwaku. Thiini wa ritwa ria Jesu. Nitukwenda kumahoera Mwathani ati utuike wa kumagitagira hingo ciothe na kumamenyagirira thiini wa ritwa ria Jesu. Uromahe uge uria umanaga na kuriwe ni tondu we niwe uheanaga uge uria wama thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona magithira thiini ciao nitwahoya maririkane. Ona ciana iria iratwirorera online hamwe na aciari yao nitwahoya na witikio Mwathani onao maririkane. Kuria guothe maratwirorera mari Jehova Ngai wa matuini tamburukia guoko gwaku gwatha iguru rigie miturire yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Reke kiria giothe twahoya iguru ria ciana ici Mwathani ugakehingagia ni tondu wi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Nitwagutia muno ona nitwakwambararia. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Let us say amen. Mbarikiwe sana mnapoenda katika madarasa yenu. Karibu sana admin. Tengeneza na hila mwanashughulikia itaenda ikuje ikuwe mzuri na hiyo mambo itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Mko salama? Mimi nimeokoka asubuhi ya leo. Yesu ni Bwana. Nashukuru sana my bishop. Hata kama alitusomea, umeona kama tumeimprove. Na kwa nini ya mseme tumeimprove, mtupigie makofi mazuri. Unajua saa nyingine ni mzuri baba, saa nyingine akitulia ni mzuri, saa nyingine baba anatoa nini? Anatoa sauti. Bado mnajua baba, si baba alitoa sauti na tumebadilisha. Si mimi na Pastor Frank na Evangelist Gatudhu na mzee Tosa, si tupigie makofi pamoja na kina Arias, pamoja na Dongo, na mambo itakuwa mzuri. Hii kanisa letu tunasemanga ni kanisa la watu, injili bila mapema ndio. Amen. Kwa hivyo my bishop, thank you so much, na tutaendelea kusimama pamoja na wewe vile unataka tutengeneze hii kanisa letu, maana tunalipenda. Kwa hivyo lazima tusimame na wewe hari hothe ukwenda tuthondeke kanitha uthie na mbere tuhujie injili ya Mwathani tutari na guoya.
Amen. Najua dancers ya JCM wako tayari, lakini kabla tupatie dancers wa JCM, Wakorino wote wasimame. Kama wewe ni Mkorino simama. Najua Wakorino wamekaa sana bila kuleta wimbo hapa JCM. Kwa hivyo kama wewe ni Mkorino, ningetaka kuwapatia nafasi hii mtuletee wimbo. Najua pia Karaja anaendelea kutengeneza sound, itakuwa mzuri. Bado hapa Karaja itakuwa mzuri, lakini neema ya Mungu itakutosha uitengeneze ikuwe mzuri. Kwa hivyo sisi tupigie Wakorino wote makofi mazuri. Unajua tunaamini hii mwaka kabla ishe tutakuwa na kanisa la JCM la Wakorino. Amen. Tutakuwa na kanisa la Wakorino la JCM. Sijui kama itafunguliwa na Sabitosu kana ne ibu kana nene. Tunegereu. Tupatie nene. Bas. Bishop umesikia watu wanasema nene akuwe kanisa la Wakorino. Amen. Once again to appreciate kwa njia makofi mazuri. Mimi ningetaka kuambia Wakorino wetu sisi tunawapenda. Kama kanisa la JCM na kama timu ya Bishop Ben, sisi tunawapenda sana. Muiguage mu JCM mwe musie. Na kireba gikare kilio kireba o hau kiri. Nitiguo. Kwa hivyo Wakimotho naona umekuja. Nene kuja usalimiane. Ni kweli hivyo umesema, tutakataa. Kuja nene usalimiane, alafu Wakimotho alete wimbo. Okane ne haha. Tigago tigera maiki. Salimia kanisa alafu mutete wimbo. Mwathani agoshoka ni tha. Mwathani agosho ringi. Amaritwa makojetago nene na thank you Bishop nigutwitikiria. Tutire tutugathite guku. Tukena muno na ithu tugutwa tukunyitiriire. Ngai wa murathime. Amen. Amen. Jesu ni mureithi. Tugaithike Jesu ni mureithi. Basi nitukenete muno Bishop na niwe nitwaiganirire ona tutitinda tukiuga turia guku ona ithuĩ rĩu nĩtũĩ tũrĩa gũkũ no harĩa area citũ igikaraga cimitwe. Ngai wa muoyo mũrathime mũno. Tũrenda kũina o nyĩmbo igĩrĩ kana rũmwe rwa kĩgoco na nĩ njũĩ orogoro yukire kuhurukia your cousin andũ amethere ngiri 5 ti harĩa faul. Ndapo Baba Juni nini sikimbie. Amape 10K. Siwapigie makofi mazuri. Faro ni musirika witu wa kule UK. And enjoy ni manyitire Bishop wega ogeni. God bless you. Leo nitapeana pia mimi waibaji. Kama wewe unasoma hapa bwana na mke simama. Sio simama. Chairman ungekuwa umesimama. Aikoro thoma guku na mutumia waku mogire haha. Nike Bishop na nwo tutongoretie. Bishop Ben kama Gathongo ungekuwa hapa. Bibi na nani? Watu wakuja hapa. Hata wale wasikii Kikuyu wakuja hapa. Wote situwapigie makofi mazuri. Wote. Sabitosu kwa di bibi ako wapi? Ako wapi? Ako nyuma. Simwambia kuja hapa kama ako nyuma. Ungekuwa hapa basi. Kuja hapa Sabitosu. Georges. Utumia Georges yathoma guku eha. Amekaa wapi? Georges kuja hapa bio. Si kuja hapa Georges. Na Sabitosu. Bio. JCM ni ya familia. Nataka uone. Family. Watu wakuja hapa. Tumewapigia makofi mazuri. Basi. Tupatie nani aongeze wimbo? Ati? Elias yako hapa? Elias yuko hapa. Kaida Elias. Basi, sasa Bishop sijui tutapatia nani atuongoze? Naomi. Na wangapi wanasema Naomi aongoze wimbo? Oka Naomi. Na waraidi dia 3 daiga. Wamekuja wote. Si mnaona JCM iko na familia.
Sasa ulioketi chini, uliza mwingine, bwana yako, bibi yako wako wapi? Mwambie uko unakuja na bibi yako na bwana yako. Hii ni kanisa la familia, si ni kweli? Na wale masingo hai. Sasa masingo nitawapatia Jumapili. Naombi wimbo moja. Wathani agoshwa. Awali twani na mi Frank ni muhonoku. Nyenda Jesu ni ndo wako honokia. Joge thank you. Mbere ya tuinete he kaundu kwenda kumwira ndĩrerire online church muthenya wa Tuesday twi women fellowship thĩinĩ wa Afilipi Nyamũgwanja yugaga atĩrĩrĩ naguo iraga atĩrĩrĩ naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtangĩmenyeka nĩ andũ ũrĩa gũtariĩ roikara hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa ngoro cianyu na meciria manyu thĩinĩ wa Jesu Kristo ewa moya mũrane. Ndio rĩtwa rĩaku. Huyo madamu wako wapi? Unajua amekaa wapi? Kuja hapa mbio. Kuja nikupatie wimbo. Najua evangelist yako na wimbo mpya, Njoroge wa keyboard yako na wimbo mpya, nitawapatia on Sunday. But huyu mgeni tumpatie leo. Si tumpigie makofi mazuri. DJ wekuwa tiani. Bishop ukwenda aina rũrĩa rwa kĩgoco kana rũrĩa rwa worship? Kĩgoco. Sawa. Amen. Amen. Tupigie tena makofi. Simkaribisha JCM na anaweza kuwa mshirika wetu kwa namna hiyo. Salimia watu alafu tutete wimbo. Thank you. Bwana asifiwe. Nipungie mkono wako hivyo. Ngai wa muya murathime. Ndakina ni gukorwo ndi guku ibada-inĩ ya muthenya wa umuthi. Bishop, nimefurahia sana. Umekuwa fani wangu. Na ningenete muno ni njuga Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩake na ndangĩtarĩrĩka. Ni ndageririe kũmũtarĩria ngeremo ngiugo ũguo ndangĩtarĩrĩka. Na ni ndinamenya nderwo nyine rũrĩkũ rwa kĩgoco ndukireke nyinere Bishop. Nikitaka kupeana nafasi kwa matangazo yetu ya online, tuetee na Kezi. Situpigie Kezi na makofi mazuri. Muongezee makofi mazuri, atuetee matangazo ya online. Akimaliza Pastor Frank atakuwa anatuetea matangazo ya hapa. Asante sana our church admin kwa hiyo nafasi, nashukuru. Our Bishop Ben, Reverend Joy, our clergy tukiongozwa na Pastor Frank and your wife and Evangelist Katuthu na Pastor Leo tutembelea leo. Our church leadership tukiongozwa na chairman and your wife, our development chairman, Brothers of Compassion na wenye wote tumeshiriki hapa na online. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Kisla na nimeokoka. Nimekuja kuleta matangazo ya online church yenye wengi wetu najua wanatutazama katika runinga na Facebook na YouTube. Karibuni sana. Kwanza ni kushukuru wale wote wame katika fellowship za hii wiki. Tukiongozwa na pastor wetu Pastor Frank amecoordinate fellowship zote za hii wiki. Kwa kujitolea kwako pastor wetu, Mungu akubariki. Tuesday tulikuwa na fellowship ya wamama na tunashukuru all women tukiongozwa na Pastor Naomi. Fellowship ilikuwa sawa. Asanteni sana to all ladies. Wednesday tukakuwa na our normal fellowship, Thursday a new believers, and it was a good week. Na pia men najua yenyu inakuja on 10th of Saturday from our chairman. Najua pia they will coordinate with our pastor. All men they will have their fellowship.
Then I want to thank all sponsors. Hii wiki ilikuwa back to school na all our online members wenye wamesponsor students wamerudi for the second term. May God bless you so much. Na wenye pia wamekuwa sponsored from our online church welfare. Asanteni sana kanisa letu for supporting those kids. Wamerudi shuleni salama. May God bless you. Then I want to welcome Paul from UK. Tunafurahi sana kukuona leo. One of our online pillars from UK amekuja jana for the burial of your sister-in-law. Our condolences from the online church. Gayamuhe dayo together with your family, and thank you for attending today's service. Then we have our church school project zenye tulianzia last month. Na wengi wetu tulipledge. Thank you so much kwa wenye wameendelea kutoa. Tukumbuke mwisho wa mwezi ndio tuko na deadline, so our online church members kindly make sure you contribute, na tumetoa hiyo pesa to support our physical church, na hapo pia ndio tutakuwa na our online church office, and our good Lord will provide for us. Then kuna askama anajiita John. Najua Aizo ameniekea hiyo namba, ina run hapo chini kwa your screen. Anajiita John na akona namba 2 na akona WhatsApp group. Alafu anacharge watu wa Kenya 500 kuingia hiyo group, na wenye wote wako diaspora anawacharge 2000 shillings. So kindly, that is not our member or our leader. So wenye wote wako kwa hiyo group, please reach out kwa hiyo namba ina run hapo chini kwa your screen. That is the official online church number, na huyo mtu ni mwerevu sana sababu ako pia kwa group zetu za online with another number. So tukikuwa na fellowship anachukua link anaweka kwa ile group nyingine ndio watu wasikie Pastor Frank akihubiri, so wanadhani bado wako kanisani, lakini na pia kwa group ya Hands of Compassion ya physical. Akiona kuna contribution inafanywa huko anapeleka kwa ile group ndio pia mna contribute, but that is not our member, that's a scammer, and we should note that. Kama uko kwa hiyo group, please you can leave and reach out to our official online church number. Nimeambiwa itakuwa ina run hapo chini kabisa the whole of the service, and you can as well register officially through that number. That is it. Sidhani niko na matangazo mengine. Asanteni sana, na may be good to all of us, na Mungu abariki. Asante. Ongezea kesi na makofi mazuri. Karaja sauti iko sawa, usiguze, wacha ikalia hapo. Pia ningetaka kusema vile kesi amesema, pia ni moire social media ya Bishop. Sijui kama Jared utaweka hapo, sababu pia kuna watu wamekuwa wakiandikiwa message inbox. Unaambiwa ni Bishop Ben, kuna Bishop Ben inakuwa ni watu. Na pia tunajua namba ya Bishop ile 0719. Tuweke tu hiyo namba ya Bishop. Niweke tu hiyo namba hapo Gerard. Aikoro ngiandikira SMS ni namba ene guka screen ine. Kana account ile si guka screen ine ithato cia Bishop. Usikubali hiyo message, itakuwa ya ukora. Na kama Bishop anataka kukusaidia atapitia kwa ofisi ya Dongo ama ya Hiram ama kwa our chairman wazee ama kwa vikundi za wamama, mama Mrs. Charles. Kwa hiyo usiandikiwe na mtu message inbox, either akwambia ni Bishop ama Facebook akwambia ni Bishop, sijui anapelekana watu nje, hiyo yote ni ukora. Kwa hivyo najua Gerard utaweza kutuwekea hizo namba hapo kwa screen, na pia ile namba ya Bishop ikae hapo. Najua Mungu atakubariki. Si karibu sana Pastor Frank, utuletee matangazo ya hapa. Ikae tu hiyo, unaweza weka hiyo ni hizo account za Bishop hapo nyuma. Ni 3, najua ni 3. Sijui kama ile ilikuwa Kengei Life ilirudi. Bado haijarudi. Kwa hivyo tunatumia account 2 ziweke hapo, na ile account ile namba ya Bishop ya simu. Hiyo ikikuandikia message ni sawa. Ukiandikiwa na zingine, hiyo ni ukora. Karibu sana man of God. Let us appreciate our admin. Ndio wa gututongoria wega. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe ndukirore mundu ucio ngimugeithie wega no mwire ni uhana wega umuthi. Nigwenda kwamba kumunyita ugeni
ageni othe arĩa matũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ njũĩ our bishop oka na kumu appreciate na njĩra njega. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni, karibu sana, tukiongozwa na our online church pillar and Paul from UK, United Kingdom. Karibu sana na Mungu akubariki na poleni sana. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda kuga nĩ ũndũ wa andũ arĩa mariganĩirwo nĩ rĩtwa rĩakwa. Njĩtagwo Pastor Frank Mũhĩa, na Jesũ nĩ mwathani thĩinĩ wa mũtũũrĩre wakwa, no ndũrĩtie kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ ngwenda kwamba gũcokeria our bishop ngatho nĩ ũndũ wa kuoya gĩthomo morning service na njĩra njega na gĩgakorwo agĩtwarithia wega, na andũ arĩa maroka rũcinĩ gwĩciria nĩ akenu. Nĩ mũkenete? Bishop nĩ atũtwarithia wega, athiĩ na mbere, mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Bishop, you are so much blessed. I wish also you can continue tuthoma thome, tondũ na niĩ ndĩraigua he kaũndũ ndĩraigua he kaũndũ ndĩraigua kega rũcinĩ. Koguo Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Na ithomo cia rũcinĩ, gĩthomo kĩa rũcinĩ first service ĩrĩa tũrĩanjagĩrĩria kuma thinacara, and for those 2 Sundays tũkoragwo gũkũ thinacara. Koguo kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 2:30, ĩyo nĩ first service. Atĩkĩ rũcinĩ toguo ndakiuga Ngai nĩ ũndũ iterĩga haha kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 2 cia rũcinĩ na nuthu. Kuma hau tũgathiĩ break ya 30 minutes. Twathiĩ break ya 30 minutes kuma thaa 3 second service ĩkanjĩrĩria. Kwa hivyo karibuni sana first service nĩgetha twĩkĩrane hinya, na nĩ thengiũ tondũ andũ nĩ mokĩte na njĩra nene na nĩ mũrona ta ũmũthĩ ũrĩa kuma kwega na andũ nĩ mahoire mũno. Koguo ngwĩmwĩhoya we ũtarĩ ũrahota kwĩrekereria tene, geria Sunday ĩno ĩngĩ wĩrekererie tene, na nĩ ũrĩiguaga wĩ mũrathime ũgĩthoma service icio cierĩ. Na nĩ ũndũ wa andũ arĩa mathiaga mawĩra online na arĩa angĩ agũkũ physical, kwĩna andũ mathiaga mawĩra Sunday rũcinĩ, muoka tene, twarĩkia tene, mũkahota gũthiĩ mawĩra manyu. Koguo Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Asanteni. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda gũcokeria andũ arĩa makoretwo makĩruta wĩra in different department thĩinĩ wa kanitha ũyũ, from the women group, from men's group, from youth and from welfare team togoretio nĩ Ndũng'ũ, and the brothers of compassion, mũndũ wothe ũnyitĩrĩire department, and akina Florence na wale wengine wa ofisi akina Mary, mũndũ wothe ũnyitĩrĩire department yothe nĩ mũkoretwo mũkĩruta wĩra mwega. Ushers, security, Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Ũndũ ũcio ũngĩ, ithomo citũ cia weekly no irathiĩ na mbere, na Tuesday nĩguo ũkoragwo wĩ mũthenya wa ofici, Wednesday naguo nĩguo tũkoragwo na intimacy Wednesday, na twĩna JCM choir ĩrĩa ĩratongorio nĩ Jacinta. Jacinta, uko wapi? Simama. Tuko na choir ya nguvu sana na mtaanza kuiona hapa ikipresent ya JCM choir, na nĩtũracemania huko kuma Wednesday, this Wednesday. Kwa ekoro we hau na nĩ wĩiguaga piũ wĩna kĩheo gĩa kũina, no wende gũkorwo wĩ part of JCM choir, wone Jacinta, na nĩ aratũbundithia wega mũno vocals, maũndũ mothe ũrĩa choir cinaga wega mũno, na nĩndĩramenya twĩrathimagwo na Ngai akũrathime nĩ wĩra mwega ũraruta. God bless you so much. Ũndũ ũcio ũngĩ, Thursday nĩguo mũthenya wa women fellowship, so atumia othe no tũramũririkania na gĩtĩo, mũgetĩkĩra mũgoka thĩinĩ wa fellowship kuma thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ, na mũthenya ũcio wa Thursday noguo mwĩyandĩkithagia. Okorwo wĩ mũtumia ndũrĩ ũreyandĩkithia ikundi-inĩ gĩa atumia, wĩyandĩkithagia mũthenya wa Thursday, no gekĩrwo group-inĩ nĩgetha kumania hau ũgakorwo ũkĩnyitanĩra na atumia arĩa angĩ. Mũthenya wa Friday naguo nĩ mũthenya wa athuri, naguo no ũguo nĩguo athuri meyandĩkithagia, ũkaingĩra gĩkundi-inĩ gĩa athuri ũgakorwo ũkĩnyitanĩra na athuri arĩa angĩ maũndũ-inĩ ma kanitha. Naguo Saturday nĩ mũthenya wa youth, so youth
naguo na inyu mu register ka muthenya ucio korwo wi mu youth wa kanitha uyu na ndu ureka registration gikundi-ini kia youth ugoka Saturday ukaingĩrio group-ini na nigetha ugakorwo ukimenya uria youth mareka na mitaratara yao withinie wa group. Mweri uyu ni ukoretwo wi mweri very busy because kiumia giki ni mwe niguo ciana iracokaga thukuru na our bishop nigwenda gucokeria ngatho muno tondu ciana citu ciothe 190 children cia guku physical student cia guku physical na a online 10 student othe ni malikitie gucoka thukuru. Reke itũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Bishop muthenya wa Tuesday watindire kuria office make sure school fees ni arihwo na ciana ciothe ni ciarihwo school na ni mage na pocket money na ciana ici ciothe uguo murona iratwaragwo ni ngari cia kanitha. O mwana drop agwo kuria athomaga, aria mathomagira Kiambu, aria mathomagira Murang'a, aria mathomagira Nyeri, gutire mundu utanakinya thukuru-ini uria athomagira na njira iria njega. Reke ituhurira our bishop ruhi rwega. Kundi kwirutira kunene muno bishop kuona ati ona ngari cia kanitha ni uguciruta ithie icokie ciana thukuru. That is very touching and that is real compassion. Ngai akurathime muno na gwike wega no thie na mbere na kuruta wira wa Ngai. Twina ciana cia universities na twina ciana cia college na aria me university bishop already ni abangite na ni anjiria kumarihira. Ni turi na ciana cia Embu University omokoragwo kuria kwa Mam Lilian